Kardom, Nilimonjo Rong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Mariam Rong Pipi apan dokmoka in charge Nilomoni Malakar areng ahu ke paso aputhak pini dokmoka ahithialong hamphang song atum airset pungset kache song pedopon. Kedam tang achiklo lang lokso ahavar RAM school athan bang monesor kolita aphan tang thek the atum kenep kang hupondet theklong lidet pen ribom ta long lidet si hadak arong asormate KLT than bang kaniatok bilapen ahemasor atum aphan karju ponji aphan dokmoka station an hanglo sidame kaniatok bi atum penanso ta thang chini dondedet ajok dokmokau si abang Mariam Rong Pipi aphan areng ahu ke paso chotkalisi karen ke pasor lapen api ari blok etsi sap non pu anta kaningje aputhak pini hamphang asong do an chingrom si dokmoka ahithialong dharna do pon lapen dokmoka station an sitame armu chejeng pon si thana an pali damlo bangso kache songpon along hamphang asong atum kimang pon lage prabjin pen suspended bi kok nangji lapen Mariam Rong Pipi aphan justice longvek nangji pusi ke hang pedo pon phuloni pen oro ningti gathar Karbi Anglong news pini daga dong kaba ahi chilong sedo pini lili karja ponang koke da ke damtanar ni monisor kalida kangbode da joni pen daga langlokso arada tumping pin khadorong tiarong atung asitung aputhak pini da kachesong pon erset tung seta song penango hamhang asong tum tame kachingrum pondo la so puthak alang nitum pini daga dokmoka police station nang tame alang nitum daga kachesong armu kacheng pon tame padoponji la so aputhak women justice crown violate petitum tame nang ketong penango hamhang asong official sia song tum tame nang ketong la pen kaprek hamhang asong tum tame pini la bangso kachesong amailong la so puthak nang ketong la si long ni daga karja pon ke la si mo apor sin nang itum hanako paklang pon ko lanti Karbi Anglong ni kelang harapan nanti kaki pon lokadom এগৰাকী মহিলাক স্পৰ্শ কৰা নহয় মাৰপিট কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপুনি মানে পুলিচ প্ৰশাসনে কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁক মানে পুলিচে আপুনি মানে ওচিয়াই মাৰপিট কৰা নাই বুলি ক'ব বিচাৰিছে নেকি মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই এইটো তদন্তত আছে আৰু তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে আমি তদন্তৰ সম্পূৰ্ণ কথা আমি ক'ব নোৱাৰিম আৰু আচলতে এতিয়া ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড IPC সেকশন 353 আৰু 354 মতে যিগৰাকী ওচিয়াই মাৰপিট কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁক 1 বছৰ আৰু 3 বছৰলৈকে জেল হ'ব পাৰে কি ক'ব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত যদি তদন্ত যদি সঁচা ওলায় আপুনি কি ক'ব যদি সঁচাই ওলায় তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত নিশ্চয় বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব এইটোতো ক'বলগীয়া নাই নে অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বুলি কথাটো লুকুৱাব বিচাৰিছে নেকি নহয় কেলৈ লুকুৱাব বিচাৰে তদন্ত কৰি আছে এইকাৰণে সঁচাটো উলিয়াবৰ কাৰণে তদন্ত কৰি আছে গতিকে তদন্তৰ অন্তত কি হ'ব এইটো আপোনালোকে দেখিবই আৰু লাংলক্সৰ যি নিৰীহ ব্যক্তিসকলক আপোনালোকে টৰ্চাৰ কৰা বুলি ইয়াত অভিযোগ আহিছে কি ক'ব আপুনি নহয় টৰ্চাৰ কৰাটো চাওক এতিয়ালৈকে বস্তুটো মই সম্পূৰ্ণৰূপে জ্ঞাত নহয় যতদূৰ সম্ভৱ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত গৈছে বহুত আৰক্ষী গতিকে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কিবা এটা হ'ব পাৰে সেইটো মই নুই নকৰোঁ আৰু যিটো কথা আপোনালোকে ক'লে উচিত ৰেগেঞ্চত মই এইটো তদন্ত ইতিমধ্যে চলি এনকুৱাৰী তাৰ ৰিপৰ্ট কি হ'ব তাৰ ওপৰত Chitini Pangora Nerkep Arni APHL Siracharia Song Ahin Pen Patir Pipon Silang Lokso Ahavar Rong RA School Along Athan Bang Mohesor Kolita Phan Pang Thek Atum Kepon Det Lapen Bang Swalong Adai Kavi Pin Rong RA Along KLT Athan Bang Kaniatok Bilapen Achor Mariam Rong BP Aphan Police Atum Ketheng Kechok Kachenek Ajok Pini Dipur Rong Sopi Ru Samson Sing Tichikimo Amir Biri Along Kachesong Pedopon Bangso kachisong pon lake Dokmoka Police Station OC Nilomoni Malakar lapen samilangso Police IC aphan nonamat Police avoreng pen ing thansi sodak akan sai pinangji pusi jongpon
lapen ke lason adai kawipin kania tok bi lapen Mariam rong pipi aphan ke theng ke chok karbu anchota kali se Mariam rong pipi aphan api ari plok edra theng non pu ke pu lapen ke doctor along pen dowai tami pacholong le pu an kachine lapen ke nang ke theng pu madu aphan da che than ri pu ke ther ke hapta pedopon pusi ke phowek abang phi Mariam rong pipi ahin pen nang pachini dun lasi lapuson adai kawipin pen karbi akhe aphan lapuson nang kachenek nang kelang rem aphida karbi ang autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang kopisi aning ke oi aning kipung kawidet lo lapen kopisi dokmoka police station osin Nilomoni Malakar lapen samelangso police IC aphan action en hai herek loputa angtong ingtiga thar ahin pen jongpon lasi dokmoka police station OC lapen samelangso police IC aphan Assam Police Act 2007 section 78B lapen si ateng pen ingsai nang jiputa jongpon lapen ke thanbang mohesor kolita phantami madu lepon pusitami prabjen pen lo serak nang poputa APHL serachari asong ahin pen choning ripon lasi atai ka vipin pen kisung ke phonang Mariam rong pipi aphan golf avoreng pivek nang jiputa choning ripon news desk report Karbi Anglong news di Pulau Sopi, Lusen Sonsing, dia mir biriano. APHL song pen pinita kace song andeng karena apa tu ponang tu hati la bangke. Nang lokso ari sekolah lo, athan bang. Polita asang ho kan kumarne net cek pulo, hala bang soke net cek lo. Non polis atum kumane kitin thap atum han alang litum hang lo, alang litum bendak dan juga tarli patu lo. Karju katar litum patu pon long nili tuma song pen hang nata tikam kitu cia song gabe lo. Karju tarli nako, uboy kitu tame la bang so karju katar li bang hut teklong bang lalo. Kania tok di sangho pan polis atum dak dokmoka police station haru along kisap ke chok ke theng ke ter ke hap lapan lo meri hing penta pang sip lo posini tu mahin pen birta long lapen la so long bang ke kopilo acor apan kania tok bi acor Mariam rong pipi apan sitame kisap lapuan se kisap lo abang bethi abandam thorthar lake kadok kabeta arjana bang ke theklong burlo non dak Difu Medical College along si silang bom lapen dak ni tum karjulong bang kopilo Mariam rong pipi aphan ke sab bomahut semelang so police station AOC bang kiputuna bangala pulo Mariam rong pipi aphan api ari heklap arengai se lengta se kisap nangi pusigi putun pu lasi lake suarlo phan lake kelang plot kelang rem la puson ta dake ang theka bangke klang rok lo lapen anpar sitame birta kelong teng pulotang te ha la kang thilang solam ki abhini lalam ki hala solam ki da bandet pusipu hala abhini la panda nang litum si oktodet lo non da nang litum si la so kolita panda oktodet lo pusiki puta la sonda birta long dun la sila ke dam tangalam hala solam ki purdam mangala ke kheyang bong alam ka pachar boji phan ke lang plot ke hijim alam tan nang lirok lo la sida sitame non jasamet pet APHL song pen itu mahin pen ki hang labange kupilo semelang sop police station thana longa usia phana bangken non men suspension tang kibek nang kokko athema ke phan ke langrem lapen anpar same soarlo phan ke langrem lapen atai kali pina phan thanga proof abi pin ang the kali pina phan tame ke sap ke chong ke habang do koklo lasi suspension bang klebek nang po lapen dokmoka police station ang kangalong sitame ke sap ke choket henge do veglo sopin so police so arlo phan kapapo lata do veglo lasi komatsi hada ke klema la bangke prapchin pen kiri tarliba bangke lake do veg nang po la pen ke chok che vega abang ko pan bangke lake inside veg nang kokpo lapen la solo bangke ithela mangne ni jena kokpo racharia le bola mapan kali setame Karbi Anglong CM pulutang de lake Karbi Anglong arlo kupia ki surma kupia ke boyma hala bangso puthake ke cengsi aprang si kaningi to nengi bangke lake tulira monghang ke ayo ke dobom CM ta lake arpu ke lake alang li si aprang si kar jab nengi lo te non piniar ni Mariam rong pipi alang li phana pon police ka chenne ka holo hala bangso porut CM tulira monghang ke ayo konar lo te lam the si alang li hin pen ning du ka chepek lang theklong le aning ke oi ta je ka chepek lang theklong le aning ki chi aning ke ka chepek lang theklong le lasi to pilang thek lang de lake Karbi Anglong no jo phane chenne holo sita
alang li hin pen bangke thanga kasik sakta de pusang thep lang rong lasila bangke alang li pasal melake pinrem lo la pen prapchin pen alang li sita medak ahok pen kang sai kelong je para bangke aprang bang pen karjap je pansi li hin pen bangke tuning ri lo Nili Veterinary Dispensary Sai Hemalong World Rabies Day ke paman pon. Lakhain kora pon Nili MSC constituency along chitini phain kora near cap arni Nili Veterinary Sai Hemalong commemorating World Rabies Day ke paman pon. Pirthe ke munit monor detle kiso kachilang nang chotkali marat mareng aphanta kiso kelang nangji akenang sot binong lo pupen isi marat mareng aphan kiso kelang adimdo areng kilok alampen veterinary pusi kipudam. Lasi nilip alongta marat mareng aphan kesuk se kelang damji adim dolo lasi pini Dr. Ruka Senterang pen ke thanpon ke aning kanbanga son thak thak World Rabies Day paman ponlo lapen rabies pu akisoke methan ke kor along pen si ingcham cheman deji lasi anti vaccine akijoy pen ki pi ponlo lapen nilip arat aphan kewang jilang along lapuson thak thak asaya long methan aphan vaccine ki pi donji aphan than pachini pon bangso asaya long kacherap dun VFA Divinson Rongphar Chokidar Hemari Terop VFA Deithor Dev Charanja Lapen Pasu Sakhiatum Serdehun Katharpi Mosomi Rongpipi Dimi Teronpi Chong Rengma Atum Pen Cherap Chetodunsi John Inkora Thom Amithan Aphan anti vaccine piponlo Choki Holapen Philip Tiso Karbianglong News